Povodom pravoslavne nove godine, predstavnici Sindikata Srpske policije Policijske uprave Vranje su dvema porodicama sa 5 dece u selu Trstena uručili poklone i pomoć. Reč je o domaćinstvima u ovom zabačenom selu Poljanice koja žive u veoma teškim uslovima, koje su policijski službenici boraveći na terenu po zadatku pomagali i u prethodnim godinama. Ovdje na 38 km od Vranja u selu Trstena vreme kao da je stalo, samo deca rastu. Ima ih jedva u 2 od 15 kuća koliko ih je ostalo. A ovaj 14. januarski dan leta 2011. pamtit će dugo. Posetili su ih njihovi prijatelji iz Policijske uprave Vranje i regionalnog policijskog centra granične policije. Na najbolji način su im čestitali pravoslavnu srpsku novu godinu uz poklone najmlađima i pakete pomoći. U poslednjoj kući u Trsteni radost u porodici Aleksić sa 3 dece koje sa ukupnim dečjim dodatkom od 5000 darki žive više nego skromno. Zovem se Andrijana, razred sam 4. Koliko se obradovala današnjim poklonima na pravoslavnu novu godinu? Mnogo. Ne, nemamo pomoći osim dečji dodatak. Ništa drugo. To nije velika suma? Ne. 5000. Za 3 dece. Za 3. I recimo, od čega se onda može živjeti? Kako Pa se idem u nadnicu. U nadnicu, znači kad ima posao idem radim, kad nema. Sezonski. Sezonski. Obradili su i devojčicu u domaćinstvu Jovanovića, koja osim dečjeg dodatka također nema drugih prihoda. A ovo je stak. A ovo je nok. I policije i vojske mnogo nam znači bez njih ja ne bi imao nikakav život ovdje. Znači oni mi pomaže, decu mi zbrinjuje, pokloni je daje, omogućuje bilo što treba, ja kod njih se obratim. Za svaku je pohvalu ovaj gest Sindikata Srpske policije sindikalne grupe Vranje. Ideja se rodila tako što smo mi kao policijski službenici za vreme obavljanja naše dodatnosti u svakodnevnom životu sa ovim meštanima upoznaju njihove probleme sa kojim se svakodnevno susreću. Znači mi smo videli da ljudima stvarno treba pomoć koja je neophodna. Mi kao policija samo možemo se saosećamo, a sada smo u ovom akciju uključili sve policijske službenike koji su imali dobru volju, kao i razna druga preduzeća koji su svojim donacijama pomogli ove ljude. I smatram da ovo samo jedan od vida pomoći i da akcija neće u ovom putu da se završi. Pored članova ovog policijskog sindikata u prikupljanju pomoći su učestvovala i preduzeća Pogled i Nektar i trgovinska radnja Pahuljica. Primjer kakav bi trebalo da sledi i drugi u vreme kada mnoge porodice biju bitku za obično preživljavanje.